176，先生，您理发吗？我想剪短一点儿。177，您还是要原来的发型吗？完全一样。178，您看怎么样？我很满意。179，请给我做面部按摩。好的，请躺好。180，你要染什么颜色？请给我染棕色头发。181，你喜欢头发做成什么式样？我喜欢流行的发型。182，我想把胡子剪短些。好的。176，先生，您理发吗？我想剪短一点。177，您还是要原来的发型吗？完全一样。178，您看怎么样？我很满意。179，请给我做面部按摩。好的，请躺好。180，你要染什么颜色？请给我染棕色头发。181，你喜欢头发做成什么式样？我喜欢流行的发型。182，我想把胡子剪短些。好的。aho batunganyiriza imisatsi. Bwana, ukeneye ukogosha umusatsi? Ndashaka kwiyogoshesha gusa. Nkogoshe neza neza inyogosho nk'iy'ubushize. Yego rwose. Uri gutekereza iki? Ndanyuzwe cyane. Ndagira ngo unkorere massage ku mubiri imbere. Yego, ryama ugaramye urambije. Urashaka kwisiga irihe bara? Imisatsi yanjye uyisige ibara risa n'igitaka. Urashaka ko ngusokoza gute? Nyikunda iri mu bizingo binini. Ndashaka ko ubwanwa bwo ku matama ubugira bugufi. Yego.